bracaist nó lón, jo chéis. Well is mis Abigail agus ha misise itách brunch Ùbhal cuiris. Bo waffles áling chun an rolle bracaiste seaar chunig riamh, ha mi dul de chealt an gaibh mar a níú brunches furiste ach go ma bria. Lite. Go dearmh chanach cúit gnúringa a bhí ridig an dórinneoch, ach fyd dia cúiteoch a bhí blaste agus bria. Han lite creamy le blasan cinnamon, uvan book caramel agus mulach crunchy cork. Fair mar a miliseach hain Crumble Ùbhlan. Sé seán a páirsin na seart in a miliseach seo ach ar sumta bracaist. Han recipe a seo a córta scas ha colach ni wydig yn y hiwch an an café agus ha cho fyriste a dhéanamh ag an taith. Yn hosol, cha mi dul a hosilch leis in granola aking son múlach in lite, agus ha seo clechgach stúhan na hagad sa fres mar ha. En nu ha mi dul a clechgach pecans, agus ha mi dul a jarach feineach so cyrmiad in a hin. Son ha mi giúri pís yn buc cújoch, yn sin giúri gyfal a hwla gynnach rú fôr. Agus ha almonds aking, sgulum yn blastio almonds, agus cújoch had ofasoch magút. Ha corc aking cújoch, agus son yn recipe ha seo son yn granola ha mi gíroch a dhéanamh ritbach eyeballing, agus ha mi smynich a grisin yn dóigh seaar granola a dhéanamh gíroch sat a húla calisteach in a bhulda agus bia manar a hic amach san abing. Sé seo recipe vís mi a dhéanamh ag an taith ó húla seach going. Sé siad a maple syrup aking isteach in a bhulda cújoch, ní sin in granola snog agus milís. Héit mi inis son in peanut butter, agus ha mi cho déal ar peanut butter. Díchich mi an bóla seo go léir. Bí mi a gích peanut butter húla lá. Is mar sin ha mi giúri an blas seo san granola aking. Ha mi cúteoch dul a chuiristeach chia seeds. Sé ridicin gama fálan na haun agus haldán géir a ha fálan gút. Agus sé sin a ha córta raims mi dhéon chia seeds. Ha ridbach vanilla dul isteach agus féime sin saling cúteoch díoch ar son cormachach na blasan milíise hacking sa bhúla. Scilim in granola acam a bhí ridig an sailt or ha go bhí cúlarí mésan agus yogurt agus ha mi smynich go bhil na blasan a dul mac go brí chéile. Ha cuad ridig an tírim an rás so díoch bí fáidjanoch. Ha mi farroking an fálach áling a maple syrup a tín tro mar ha. Uirnan ha córtrim nar ha ridig an racal sa bhúla son ganúringo díoch ich mas díteach gan an aving. Ha giúri gyfal yn granola acid. Rwydig yn bwg a chan yw giúri gyda ro flwch eacher. Ha mixture acin ar tína chéile gléh va. Mis mynd yn rwyd me iadach had ol seach yn y bwlde sé bach yn cinnamon. Ha seo tars blas yn blach yn granola acing. Sgilym y fálach a tín fan y cinnamon. So cydym mi yn coconut oil acing ysdiach mar sin. Agus ha coconut oil cydioch wafasoch fálan gut. So ha sin y cydísin recipe gléh va. Mi sy'n chygnish gofal mi jesol son sio ychyr ar yn treaking. Ha sio yn eisiau dod o stiach yn y nafing son. Stoch liawr i hych ac cam mi sŵl. Sio nish. Ais son granola ma hau giwr yn y pys yn môr awn sa yogurtaid no ar mwdwch y litaid. Fe mi dwi brwch sias yn granola ar yn tre. Girwch mar sio gys yn stick ar i chéile. Ha sin yn ysgol ysdiach yn y nafing. Han granola hacking ar tína mach sa nafing agus apar gyfal da bria or ar. Agus cúteoch bí fysaid gol yn granola ac yd jesol nar nia fwam a hasio. Sé fwam snog a hasin. Agus inis ha mi dul a hosilch ar na Ùbhlan hacking. Ha mi ar tach Ùbhlan Ùbhlan son yn recipe a sio o'r gyfalad rydbach na sgiar na Ùbhlan Jerach. Agus ha mi giúri gyfal na Ùbhlan awn yn pís yn buc agus heich at ysdiach yn y frying pan hacking. Heich na Ùbhlan snog agus milís na de heich at ar yn chase. Heich mi yn all the nish gan hes le sio. Ha gana tributen acum en a ho or son carish na Ùbhlan ha e-macking, maple syrup agus cinnamons vanilla. Agus cwri mi ysdiach yn im. Diolch. Gana 3 písan. Mar sin. Agus bacan maple syrup. Chynnes ni a féimige cús or han Ùbhlan gyma milís nar a hóisias yn chase a fein drú.
agus cuirimí ritbach cinnamon díoch or go bhfuil sin giúirí na blasan blá sin cúlaríise in úl son in crumble acing. Agus bacan vanilla cúideoch díoch son in ritmiarach. Agus fetí sin son minach. Mar a hiú ha bacan gynna syrup tóisiach a fast tanna. Ha sin a sialt yn gyfol yn chase y tóisiach y dol yn art. Agus ha sin giúri gan cúti sin o húlan galéir leis yn cinnamon. Agus nuair sin ha sin giúri gan hóisiach na húlan i bhí sin rútbach bobliciach an sa fanna. Atsa han o húlan acing ar an case ha mi dol o hóisiach ar an lí checking. Se sior beis o bhí magrani, baviscing i bhí Jenny seo húlaite saharn ar bhíoch mi a fyrach ar son sleepover. Is son tóisiach ar an recipe a seo ha mi dol o chúr cópan corc isteach gan a fanna. Is ha seo go leor ar son díis. Ha sin giúri le cópan bonne agus le cópan bún citeach. Ha go maffyrus gan ane càil nionach a haun no new abisteach. Agus in rit is cútrimiche sé saling. Hau féimige saling ar a lích na bhecha go dhéú. Eis ha mi dul a horsin is in algon in heis cideach. Nis, is cúrimi seo. Ha sin giúri ches mianoch agus son lích hau giúri gymia cócaroch bacan na sache na hau smynachach son hau giúri gymia snócaís creamy. Se sin a nóia hau fein lích creamy. Ha seo quadrid gin sirim an drast ach na gafdrach ítir or cúri sin bacan bonne rís na a hóisi sa cócaroch. Ha mi tolis leis an líte ha seo Caineal rohiú agus Caineal rohanna a bharach. Seo nis. Is cúrimi bacan isteach gan an bhúlda acing. O ha líte ha sin a quad gléfa. Agus múlach a lí seán páirsta searlaims a bhí cúr húla càil múlach a lí checking. So an drast ha quad go Mhaplais a cha bhí an a minach. Ha mi dul a chuir na húlan ar tíoch mar sin. Ha vanilla a cúrdís na húlan. Eis cha bhíoch dús mynach ar sin ítir leis na chalmór an fálach a sin bhú vanilla coiú. Ha yogurt acing cúideach eis ha seo ma le lích or go la fheàrr eis ha lích go blá. Ha a gobrach macúlar i chéile. Cúir mi ritbach an sa bhíang mar sin. Agus ha mi dul a chleachach bacan gin an granola ar ang sin naparthaie. Ha mi ar cúr seoisteach go knocan agus heid seoisteach an a freisacum. Eis fyrt mi chleachach ar son bracaist in alle. No fiús nor ha mi díoch ritbach acroch. Ha seo tóisiach quad chópria. Díoch ritbach a bharach, ha sin giúri fein sin a cnúhanna sin ar son bacan crunch. Agus Caineal càil ar agal acum dhèanamh ach díoch cúr crapbach cinnamon ar a bhúlach. Na chail sin áling a quad. Féime mi seo iaching. Ha mi giúri pís yogurt agus úl agus ritbach crunch. Cúideach. Ha seo gam lìonadh le na faraching an séascar go léir.